natay patalastas karong adlaw kay mura ganihar jud mi nagasoroy-soroy panghatag og relief goods. So natay mo kanta karon si paminawin din so. Sabay tayo. Kitag chicks. Kung wala ka na maintindihan kay wala. Ko anang mas di ba ugat-ugat na ikanta. What's up mga idol? So karon mga idol, andito kami sa bahay ni Madam Arlene Abanel. So, Hello, Ate Arlene Abanel. I'm here with your house now. Char, English. And thank you so much pala sa ating mga generous sponsor, especially to Ma'am Arlene Abanel. Thank you so much, Ma'am Nami. Ipamimigay namin sa barangay Sabang. Sanggantang bugas. Oh, sanggantang bugas. Sanggantang. Unsa na po itlog ani sa sud, hinahinay sa makadawat ani basin mabuak. Buak ka na. Pansit canton and sardinas. Libre na kayo ni guys. Libre na kayo ni itong sudan. Para ipanghatag sa atong mga kaigsuonan dito. Tinga, Barangay mga Bugho, Sabang. Hopefully, napay daghan, more blessings, Madam Arlene. O hinaut unta, magmalipayo ng atong mga panghataga ni Ani. O more vlogs pa ta mga idol para more blessings. Amo nang gipangsud ang among relief packs diri sa mga box para dili ta maglisod. So nami mga tricycle dito gihuwat. Ayan. So ganihara na sila buntag pa naghuwat mga idol. So salamat gajud ni Ma'am Arlene kay gihimo may instrumento para makahatag og mga relief packs dito sa atong mga kaigsuonan sa barangay Sabang ug sa barangay Bugho, Hinundayan. So mga idol na nata dire sa barangay Sabang sa ilang auditorium. So mo ni among first nga hatagan og mga relief goods. So pinaagi ni Madam Arlene. So mo ni ang mga relief packs nato. So usually atong hatagan is mga homeless nga mga tao. So ang ila pong kanang istihan dire is guba pod as you can see na kana. Pero may kamot may nga mahatagan ang nanginahanglan jud. So da Shout out ko dira sa mga angel. Shout out ka na diyang angel. Nasa lang mga temporary nga tent dire. Yan. Sa likod na mga temporary tent sila. Kana muna ilang kinabuhi dire mga idol. Sukad na human ang bagyong Odette. So I got the courage to keep it up, stay alive. I love you all, I thank you all, I love you all, oh, oh. Thank you, gracias, 감사합니다, arigato, merci,谢谢, thank you, oh. Thank you, gracias, 감사합니다, arigato, merci, grazie, thank you. I got no secrets to the pretty face or a body, just a lot of thinking. Maybe a little bit too much. I'm overthinking, but I ain't the only one here. Being not alone, always open and present. So mga idol humanata ng hatag dire sa barangay ayan sa usan nila ka site. Atong dayohon na pud tong another site nila kung dis ang mga tao nga namakwit panahon sa bagyong Odette or katong mga homeless jud nga wa na napuy-an. So atong atuon to mga idol para makahatag ta og grasya dito nila. So maghinahinay mig baktas padong sa bahay ni kinsa to?
Ima kay wa mi katuod. So kana amo na magibaktas kay dili pwede masud og tricycle diri dapit. Madong buntag, ma'am. Damay grasya gikan ni Ma'am Arlene. O ginagmay ra gud si inay pero basta naa lang jud. The better days are coming. I'll sing for all. So mo na naguba. Ayan. So Lloyd Jude. Lloyd Jude. Kaya gihimuan na naman og closing remarks silang bahay. Gihimuan na naman closing remarks silang bahay aron naman jud masarado. Pero okay ra kaadyo mga idol. Pero kaya ra ni laban lang jud. Pretty songs and let the dreams run wild. Thank you, gracias. 감사합니다. 아리가또 merci. Thank you, thank you, thank you. Thank you, gracias. 감사합니다. 아리가또 merci. Grazie. Thank you, thank you, thank you. Oh. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, gracias. 감사합니다. 아리가또 merci. Thank you, thank you, thank you. Oh. Thank you, gracias. 감사합니다. 아리가또 merci. Grazie. Ano ni resulta pagkahuman. So grabe ka kuan, grabe ka mga guba ang ilang mga bahay. Ang ubang balay natumbahan og mga lubi. Mana sila? Thank you, oh, I thank you all for your kindness. Can't wait to give you back with some tunes that are a whole lot of fun. Shaky, shaky, with love, with love, with love. Oh, I still don't know what I'm doing. Then again, that's life, so I guess I'll just have a little fun. 'Cause I'm alive, I'm alive, I'm alive. I got no secrets, got no pretty face or a body, just a lot of thinking. Maybe a little bit too much, I'm overthinking. Yeah, all the time, pretty much I hate my mind. A lot of times I hate my mind, but then I realize we feel the same in our lives, feeling pretty guilty of all the things up behind. So I got the courage to keep it up, stay alive. I love you all, I thank you all, I love you all. Oh, oh. Thank you, gracias, 감사합니다. 아리가또 merci. Thank you, thank you, thank you. Oh. Thank you, gracias, 감사합니다. 아리가또 merci. Grazie, thank you, thank you, thank you. I got no secrets, no pretty face or a body, just a lot of thinking. Maybe a little bit too much. I'm overthinking, I'm overthinking, I'm overthinking, I'm overthinking, but I ain't the only one here. I'm not alone, always open and praying for the better days. The better days are coming. I'll sing for all the pretty songs and let the dreams run wild. Salamat rin ha. Basta na pa kay request pinaskuhan. Ako pinas, humanak ko. Humana. Sige, dagang ka sa salamat Sige, eh. salamat. Thank you, gracias, 감사합니다. 아리가또 merci. Thank you, thank you, thank you. Thank you, gracias, 감사합니다. 아리가또 merci. Grazie. Thank you, thank you, thank you. Oh. Majuman. Sana ulo. Ismail diha. Laban ra uy. Sige. Say something, I'm giving back. 'Cause Mali ba ni manay? Oy, dakan day pug ka.
Oh, pero at least safety ta. Mm-mm. Oh. Ito na. Ala. Sige. Kana na. Uy, kulisik, ma'am. Tararat sana. Tararat. Tararat. Tarararara. Muna mag-isilian. Tarara. Tarararara. Tararara. Uy, boy. Sa karon mga idol di ami sa barangay Bugho na nangabot kay among hatagan ag kuan. Strict parents. Strict Taga na mo to nang agubag mga pamamalain. Oh, sa mga- kadto na wash out jud po dire. Kay kinsa ning bay Asil. Mo na bay nila Asil. Mong pakiton ha. Kung unsa po'y kahimtang nila dire after bagyong Odette. Grabe kayo mga Ato ka na. Istorya din na, dire ka na. Istorya dire ka na. Istorya. Ano sa silang Durabox? Mga awat. Idol na iwan. Ilang labot. Sa mo ni kaimtang yang ilang bahay dire. Grabe ka. Oh, natumba to dagilang ko anay. No, lagi. Na ana na. Oh, Ano rin? Hindi na nalipon. oh, taon na pud ni. Gahapon pagod ni. Pag ilang Bible. Oh, ito. Diyos sa. Bud lagi na. Hoy, nami pangatag ninyo ginagmay job. Lagi nami hatag lagi nga ginagmay kay repair sa imong utok. Wesos ka. Hoy, nami kuan, nami gihatag ninyo. Pero wala mo na kay abi mig na makwit mo. Ata mga tanag hinlo ra mo dire. Nga nakuha lagi tuklap og ilang bayo. Unsa pa isot sa Dundura box? Wala dyan mo. Kugihan ka dyan. Arlen! Asan ka? Dali sa diri. Kaya na naman kag relief goods. Sa mga relief. Nana. Wala ka dyan na Len kay. Sunod na po mi. Ha? Okay. Oh, ala sa mi. Dami ginagmayagi ka ni Madam Arlene Abanel. Nga to karon sa abroad. So nang release me og mga kuan nagod simple ra si. Unsay salamat nga bayaran man na. Mare. Ikaw sabi Oh, hala magaong bata wa man ni magisore sa bay. Aw sunod na New Year. sorry rin mo bata rin talaga. Lagi